mocha emonga ense amekadamna friends kurwakia mukama chingaki ya mataya yanya kabwe koboka no mwechano monene maiga yokonyora omubere gose esanduki omubere ase ngayabo regendo gichani abanyakenyoro nabo igabagambi bechinsemechyo zabanya kabakogikeria kigima kore magayaye nigo abanyanyimbo bacha chinsemechyo nabo igo abasabi namono umufada wechinsemechyo zibakora masabo ase engayo Ekine bikwane bikwara lirate mutwe na nebikon omanyenga amangana ya na makon nandi na makon enki umwana ya bwate teni yanga bwate kotacha kuteba akanwe kake yene kwechana sana pole sana to sabera ringane ekera mangana mnaya awale naomba tu mtuombee DCI wote mkikuja mnaweza jaribu kusaidia hali mnaweza. Si hatuna uwezo saa kama hizo zimelala hapo chini, hakuna venye naweza anza kuzitoa hapo niweke. Zingine zinaingia mpya ndani ya hizo madawa. Sasa sijui siwezi enda kutoa hizo nyuki ni kama asali sinaweza enda kupea watu hizo asali hizi kuwa piwa. Mtusaidie tu sana. Kakimotarenge bwanja. Onde bwensi kakimokoya. No nyamo bwete ni yo muntu ekekaragine ekebekene. Yakore bitiso biro binkoragire. Ndoraka. Ngo twasabira asiri etari ya Yesu. Ekebeke gisiekerwe nande kagenda ase nyanja yo muriro kiikere kagi nande moche more kente kenke irana kenyoro igakabe. Ekene gento kerato setwe amahena tukurire koenda nyagitari. Tiganya saa konye kenyoreke nanda akebweni. Tigage konya nanda akebweni. Erineke beke na namon. Omanyoro mocho na rongakera kwa nagaka. Ya yutumo ambiri ngende magana bera. Ngende na chiri kita komira na ikira. Namenyo kanaika. Naumera ngende sanduku na bera. Tu aligere na bokoranga sanduku yenye negi ya kire sekretari ya tindo kuleto. Nande karoto guchunguza kwa ukaribu etokoranga kene keyo because ntukiara kwa baime na bokorana ne ishara yechingi chigonjo kana noro ono to inform DCI koru masimba na kutuganyete agare bune procedure ya serikali baigore